subiramo cyane uko dutanye amajwi ataryaza ndagira ngo ukurikire unarebe nutareba birakureba takuba nakiriye yawe Distant Horizon Nanti Singh presents nabaduteguriye neza cyane filime yiswende Distant Horizon Video Vision Entertainment Production abona bateguye neza cyane tangira ni indege zindwanye miji super Gulf, the preparation is over. The real battle only days away. baravuga ngo imyiteguro yo gutera muri Gulf imyiteguro yari irangiye icyaburaga kwari gutera muri Gulf igihe Iraq yateraga igihugu cyitwa Kuwait and uncompromising. Abongereza bamaze kwinjira mu ntambara n'abanyamerika. The mother of all battles. President Bush demanded that President Bush yari London ni mu Bwongereza leta ya Amerika y'Ubwongereza umva amagambo ye. Another Vietnam. Iyi ntambara tujye kurwana nabwo ari ndi Vietnam. A protracted drawn out war. Iyi ntambara tujye kurwana ni intambara yo kureba ko Iraq yarekera gutera ibindi bihugu. Igihe Iraq gusa barakwerekana ntabwo ari abanyamerika gusa bagiye hagiye n'ingabo za SAS. N'abatasi b'abakomando b'Abongereza. Ntabwo byagarukiye gusa. Hereford mu 1991 igihe intambara yari irimo kurangira Iraq imaze kuva muri Kuwait. Ntabwo ari Abongereza gusa. Abanyisraeli Iraq iri hafi ya Israel urenga Syria ukinja muri Israel. Israel yari yagowe ubwo Iraq yavugaga kuri bwihimure niba irasa ikarasa kuri Israel. Byagenze bite umugabo mwibuka mu filime kitwa Byeworofu. Wongera umwibuka mu kandi filime kitwa 300. Kaba ugiye. Back to 20. Bacon sandwich. Stop. Mine. Nakanje ubwana buri hakurya burimo buraganira. Mama ni marasazira papa. Papa igendere igendere. Ntabwo buzaho papa giye. Mama w'umwana papa bari bamubwiye muri service. Bidatinze barakwereka undi mukomando nawe wahamagawe muri service. Ako she. Kombona ufite pressure aho ngaho. She. Binawe bari barimo kumuhamagara kuri telefoni. Commandos in service n'abakomando kuri sa. Ina ntungasi. Benshi cyane igihe cy'intambara kigeze bava mu mago badasezeye. Hello. Yeah, I'll be right. Carl, ndakumva. Urashakwa mu kazi. Cyari igihe cyo kwerekera. Uyu mugabo nakubwiye mwibuka mu filime kitwa 300. Wongera umwibuka muri Death Race. Filime yitwa 300. Umwibuka no muri Byeworofu. Birthday. Madame. Shit. Stay. He's old. I missed every one of them. Munsi w'amavuko yagomba kugira icyo akora. Kumbe wa mukomando kwagiye kuva mu rugo. Allah. Ndakora hari ikindi cyasaze gikubita amayoga akarana n'udukobwa nawe n'umukomando. N'Abongereza barakwereka bagiye kuva iwabo. Igihe abanyamerika bari mu ntambara Abongereza nabo bapanga kujyayo bakarangiza ibintu. See you. Bamwe nuko basezeye ba madamu uyu nibwo yarakiva mu gitanda ntago umudamu yamubwiye aho agiye amwandikira rero akagambo. Niba ngombwa araza akabona ngo tuzabonane. N'Imana ibizi. Yandikaho n'izina rye Melissa. Madame. There you go. Nakose akakana gasana seku. Uramutse utamboye ujye umenya ko umwana asana seku. Nawe arasa n'ubwira madamu ko agiye gupfa. Commandos. You take care of mommy. Uzita kuri mama sha. You take care of mom. Papa ntugire ikibazo. Ibajyo byoke byo mu rugo njabikimura. Commandos. Ndaraza satira undi nawe aramwakira. Aho bagiye kujya kuri kintu narebe. Byabi moto buri wejeje ibigori wese aragenda karangura n'ibyatwarejeje bayijyaho. Niba hakuna ni marari mucaka uburyo benshi barimo barasezera abadamu babo ariko ntibababwire ko bagiye. Power of attorney, remember? House buying? We still haven't exchanged contracts yet. Urabona ko ndimo kugerageza kuba nahindura za control urabitekerezaho iki? Umugabo hakurya nimo arasezera madamu nawe yahinduye akazi. Undi nawe hakuno buhoro barakwereka kuna abakomando bagenda bavanwa mu mujyi buhoro undi nawe hankoshe ni munsi ko yahuzaga inzoga. Sano waruzi kiri buzinduke kimbaho. It's off, Andy. Nuramuko mbonye ntinze yo ntuzagira ikibazo tuzaba turi kumwe nzabandi. Ndabyumva sheni ndabyumva. Arangije amwaka petit bisou. Time to go to work. Imirimo basabye irabakeneye. Bakazi basabye kiraka cyabonetse. Ariko ikibiraka bagiye hari ibiraka bari iryankurye ibiraka byo kujya mu mashini tekereza. Madamu ni wamuhaye rifute uyu we yamenye neza mugabo agiye. Kuko mugabo yari umusirikare abizi. Kubitana na mugenzi we nawe umudamu wamugejeje. Ntago bazakubagabo bagiye kubapanga akazi. Which is very important, especially when dealing with ruggies. Yes.
just that. ibintu ni ingenzi bisa naho baduhamagaye bari kuri gahunda basa n'abagiye kujya mu ntambara zitoroshye kumbe hakuno hari undi mukomando w'umusazi yewe sheri we yewe ntawe uzapfa muri twe wariyo If anyone unengo uyu hakuno mandozi buhoro they'll be pissing out their ears. ndagukunda wagarewe ariko urabeho Chigo Where's Tony? mwana Tony where is Tony nawo babona Bring my Bergen with you, mate. buriya muswa nibutse hano ari muri aka kanya arara muri club ni hamwe babyinira muri mu kabyiniro hasi Kigali we bajya kureba cya Tony cyo kiracyari muri bwate kumanywa kiziraramo na kumanywa kikaba kizirimo Tony commandos there ngicyo mama enje we dore umusazi wokatwe uyu ni bamujyana zapfa mbere Terry wanje Tony cyara babonye basanga rwasinze meze ute nta nubwo yamenye ko babahamagaye mu kazi bikorera ikigoryi basi commandos ngaba bakomando buhoro baragenda bisuganya umubare uri muragenda ukwirwa sinzi ko Saddam abakiri uyu munsi bagiye kwa Saddam Hussein bari bagiye gutera Iraq Room for a midget? muri itaguye abandi batu cyane Stan's got it. How do I look? Should I stay or should I go now? murabe neza ikigoryi rekera aho ngaho gusinda watsinze nibwo bwari rukiza mu bandi bagenzi be yasinze indege nta kindi cyakozwe bagomba kubajyana hafi y'imirongo y'abanzi bo bagiye gukorera amajob Soldier hopes for a major war in his lifetime. This one was mine. aravuga ati buri musirikare agira igihe cye Shin Bin niwe twaragwa gukina agafilme kitwa Beowulf Bravo 20 niyo filme dutangiye Bravo 20 iyi ntambara ngo yo yari yanjye ngabo mu nzira bagiye Jamie Kevin Ian Richard Robert Steve ndetse na Rick na Shin Bin bakarimo cyane Scud missiles and mobile launch platforms will make them Maria kamejeje locate and track. Amerika irimo irarasa muri Iraq bayihagaze muri Kuwait Amerika ikongera karasa muri Iraq bahagaze kure So far resulted in any ya Iraq resistance of Israel. ikibazo gihari ngo ni Israel ubwo nawe yaterwagamo ibisasu biturutse muri Iraq Allied base Saudi Arabia muri Arabia Saudite ingabo zagomba kujya gufashanya zigiye gutera muri Iraq niho zagomba guhagurukira Been confirmed, but it looks like all our tasking's changed will be against Scuds since Israel's been taking hits. A lot of pissed off people in Tel Aviv. turasa naho tujya muri Tel Aviv bagomba kujya gufatira imyitozo muri Israel kugera muri Tel Aviv dusa naho tugiye gukubitana n'ibibazo by'ibisasu birimo kunagwayo niyo mpamvu tugomba kujya kubihagarika aba ni abakomando bake cyane 8 bari baje bose bagomba guturuka muri Israel berekera muri Iraq gusa bagiye guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Tel Aviv Over there, sleep, wherever you can find a space. ndakeka nta kindi gisigaye ni ugutegereza amabwiriza batubwira icyo tugiye gukora duhaguruka commandos there baje biteguye Shin Bin niwe ubayoboye yatubwiraga ati ni intambara yanjye buri mukomando asa n'ufite intambara ye ariko iyi ni yanjye yagomba kuyobora abasore bagiye kujyana nawe garutse yitwa Andy What the hell is this? bwana numvaga ibintu biremereye ni icyo kigoryi cyashiremo itafari Pull Mark. Just yangane wangu bagiye kuza urugoryi bateranya ruriya n'urunguru kimunagira itafari rye yaje yikorera ukapo shawe kumbe bapanzemo ururivo yako broke sim commandos biracyari byiza iyo nta rusasu rurase kandi biba bikiryoshye Well, this is your nuclear, biological, and chemical protection suit. And bits. Just think of it as a large condom with legs. what we got here then? ibi ngibi nibyo byatibare bishashe baduhaye bishobora kuba byaturinda kabone n'ubwo igisasu cyaturika umuriro ntabwo upfa kwifata bulletproof vest 24 hours. buri wese akuramo bamwe bazanye utumatora dore ko amatora kuntu kangana These squadrons. ibi bintu ntabwo bigiye kutworohera twiteguye cyane byo nabibonye ngabo cyakura shyiramo ka gasenda ka Nyirangarama n'undi amuherezaho bararya nta bintu byinshi Did you see the dog? Yeah. murumva bimeze sound abandi bati cyane kurira kumbabura nta mikino ihari kurya neza muri ku meza mu biheruka mu rugo 7 across. Turncoats for the opera. 5 letters. tugiye kugenda turabunganiza sinzi ariko ko twese tuzava turi basima barutangiye kuvuga amagambo aca intege gusa iteka barwana urugamba siko bose bakira That night we had our first attack.
kwereka ibyacu bidatinze baravuga ko muri Israel intambara yari ikomeje kujya mbere. Iraq imereye nabi Israel. Your chance. I asked him if these suits worked. He said whatever turns you on. Ndakeka igihe cy'imyitozo yacu cyageze. Debating. You get two into one suit. For what, mate? A bit of fun. Feel lonely in here. Looks like TV to me. What are you thinking? Komanda bo bari barabibonaga. Isoro byakomeye imirimo iraka mu birere. Hari ikibazo gikomeye. Israel ifite ubuhanga bwo kongo ibisasu byazaga bakabiturikiriza mu kirere bitari byagera ku baturage. You will be cutting a communications line. No. Andi ni wowe uri bube ufite itumanaho kandi nanone umenye neza kuri buyoboye abasore. Ibyo ngibyo ugenda ubyiteguye. Andi Shinbin. I want to lose you in some bone incident. Nyakwa ntugire ikibazo ntugire cyo giceri cyo cyose wakenera ko tugufashamo wambwira. Tony inzoga zari zamushizemo. Tondu. Ndege ziratera atari nkeya. Did Graham talk to you? Yeah. You okay about it? I'm finished soon. This is my last job. Urumva meze neza nshuti ndatu cyane. You cock up, I'll be down and you like a ton of shite. Bimeze bitese undatumva nta kindi numva ko twakora n'imyitozo tugiye kwerekeramo. Gusa none tugafata n'amabwiriza. Uwa amabwiriza yaramaze kuhagera. Okay, let's get on with it. As you know, your task is against Scud. Ground northwest of Baghdad. Shingano zanyu muzumve muraturuka muri northwest mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Baghdad. Scud's landing in Israel are causing the alliance major problems. Kwerekerayo murahagurukira muri Israel nk'uko bisanzwe. Waiting to attack targets inside Iraq. If mugiye kwataka ibipimo muri Iraq gusa mwebwe ibipimo mugiye gupima ntabwo mugiye guhangana n'abanzi. Which of course is what Iran wants. But if the Scud attacks on Israel don't stop within the next 2 weeks, Israel will join the war. Iyi ntambara turamutse tuyagaritse mu byumweru bibiri gusa Israel nayo irinjira mu ntambara. Kuko turayibarira amasaha make kuba no mu ngubu badutungura bakayijyamo. Impossible to locate. However, they do have one weakness. To program in their targets, they need Baghdad kugira ngo duhagarike itumanaho ry'abasirikare bayo barimo kurwana. Hari uburyo turi bukoremo. Cables buried along the MSRs between Baghdad and the border towns. Muraza gukata insinga z'amashanyarazi nako zitumanaho za optic cables. In 2 parts. Baghdad itumanaho barabuhita baribura. And destroy the fiber optic cable running. Murarimbura fiber optic. 2. Destroy mobile Scud. Nta kindi muri bukore ni ukurimbura ibyo ngibyo nizo nshingano zibajyanye. Muragenda muri ikipe y'abasore 8. Which runs along the northern MSR. 2. Destroy mobile Scud. Turabakira mu mujyi wa Nasal. Niwo muri buhagurukire muhita mujya kurimbura aho tubabwiye. Ntabwo mujye kurwana ahubwo mujye kurimbura fiber optics. Insinga zitwara ibintu by'itumanaho. Hanyuma turaza kurasa baswa nta tumanaho bafite. Abaraho bari n'abandi baraza kuba baraho bari. Jack shit. The better ones turn up in time, they're yours. Nizere neza ko mwumvishe ibyo tubabwiye. This is what it's all about, mate. Getting on with what you got. Harinzwe bingana iki? How are we getting in? Turinjira dute. Buri wese afite ikibazo hano. Stick out like a bulldog's bollocks. Looks like a heli drop-off. Very good. Shaka kumenya ukuntu harinzwe. Mwamufite igitekerezo cyangwa. If we're going to find the fiber optic, we're going to have to hit the MSR at its Ndemera ko fiber optics turi buzigereho. Fiber optic. Gusa hari ibintu bitagenda uko tubyifuza rimwe na rimwe niko bigenda. Shouldn't be any military activity whatsoever. Just be aware of the airfield in the southwest. And no population. Mu majyepfo y'amajyaruguru muri bugemo. It's like a spring day. Niho hantu haba hibanzweho cyane kare hafi ya Kuwait. Gusa amajyaruguru nta kintu kiriyo. Bahana imbibi na Syria. Biramutse bibakomeranye mwakwirukanga n'amaguru mukajya muri Syria. To use plastic explosive. Barashyira hafi y'umupaka wa Syria ndetse n'igihugu cya Iraq. Squadron used to lay fiber optics for some telecom company. I'll see if he knows the score. Kana agatangaza na hapfa kugendera kuri ibyo tugende dufite intwaro zihagije. Twagwa mu mirongo y'abanzu usayire yose. Take him out. It'll slow down the repair time. Great. We'll be operating here around 178k from the Syrian border. Bereka aho bari buhagurukire. Musore rero hano barajyana na map ni navigator mwiza bamwe bagenda basoma aho baciye. Around 20k south of the MSR. From there, move north to the MSR. Tuvuye mu majyepfo aho bari budushire turagenda mu majyaruguru. Hafi ruguru y'umujyi wa Nasal. Find the cable and place the charges on. Dushake izo za cable na makaburi. 3 or 4k length. Tuyace tuyarimbure turangiza dutahe. We call AWACS on the tank base. Get some air support while we're waiting for the heli pickup. If that doesn't happen. Ko bimeze. Syria. Hari ufite ikibazo wundi. Mandos uriya ni ugiye kugenda ayoboye ikipe. 8. You work in pairs, don't you? Okay, 4. 4 TAC beasts that are calling air support. You understand?
They are not for any other purpose. Right. What's this? That. Here, we check zeroed the minimis and 203s. Weapons are just a tool. As long as they go bang when you squeeze the trigger and hit what you're aiming at. gukurura imbarutso ngo ntabwo ari ibintu bikomeye pakuba wamenya ugiye kuyikurura werekeza babanje imyitozo mike mike yini bayicemo kera kuri za target kandi n'ibibunda biremereye izo mbunda bagiye kujyanayo abongereza ntabwo ari abanyamerika abanya-Iraq bafite ikibazo cy'uko barimo kurasa muri Israel itari yajya mu ntambara ibindi bihugu byari byabahagurukiye. Nice to have known you, wankers, and you, dickheads. The kit's divided equally, so if anything goes wrong, any two of us can carry out the task with some success. Added up to £209 each. yarebaga abasore ukuntu biteguye ndetse n'uburyo bari biteguye kugendamo gusa mbere yuko bagenda babanza kubatoza uburyo bwo kwihangana ndetse no kwirukangana uburemere kabone n'ubwo barasumwe muri bo yakwirukangana mugenzi we mwani ibintu n'ibiki wampakiriye harimo bloke simu cyo gihe nako kanya indege igiye guhaguruka komando bari hano mwihangane kwa kwibana mba nababwiye nabiba benshi ngo uratwiba mbibira iki eske commandos kwereka mugenzi kwitegura imyiteguro komeje kujya mbere Iraq commandos dacu bidatinze imyitozo bayimazemo akanya gato 60 feet kanya gato cyane barakwereka indege irimo kubajyanayo ngabo za Iraq zari maso konsiratiyari mara kwepa igisasu abakomando bakagenda mu ndege bagwirirana birakomeye nibaragera mu mirongo y'abanzi batangiye kubapimira mu kirere breaking right sansu bara rukwepye mana ishimwe twari dupfuye taragera ku kiraka ndi mu kazi ndi mu job It's all right for you. You've got to come back this way. Yizere ko bimeze sawa hano umuntu yari kuba yahapfiriye kare. Mando's there. 2 minutes to landing. Andi ni igihe gito cyane twaba tugezeyo. 2 minutes. Iminota ibiri we, iminota ibiri please, iminota ibiri mukagera ku gikorwa we, akazi mwasabye mukagatangira. Iminota ibiri. Tugiye gukora iki? Ntimuri abarasanyi, ni iminota ibiri. Barasanyi. 12 feet. 10 feet. Notibiri kandi kujugu kumanuka mu mucanga urabanza ukabinjiramo mukabyumva harabari bihebye do uyarareba nk'warwaye amibe suko ari ikindi ni ikibazo cy'ibyo bagiye kubonera hari ntugire ngo ibyo bajyanye abandi ntibabifite patroli twerekere harimo igisa n'abanya-Iraq gisa n'abarabu dore ibibunda bakuyeyo abasore nta yindi nshingano babatumyeho ni ukujya hari fiber optics fibra boutique sikajuguruku kandi nukwivamo igahita itaha barangije igikorwa ni ukuzabatura gusa babwiye yaramutse bigenze nabi gufata inzira bakirukanka berekera muri Syria 7 gone and he's doing final sweep 8 gone that's an all clear control is off go ndege se wagize ngo baguma nayo reka da Northern Iraq muri Iraq y'amajyaruguru muri Iraq y'amajyaruguru nda baba komando bari kanze Mr. birukanga buri umwe yigaba he tatukira umwuka apfa gihugu kirimo intambara What the hell's that doing here? mwana uwo mwanda ni igiki ngiye kwibaza umwanda bajemo uwo mwanda ni igiki n'ubwa mbere bahageze inzara ntirabaryaho nibaraba What are the dogs? Iraq y'amajyaruguru Okay. basurira hariya tukareba ko twakwerekera dore igihugu bajemo majyaruguru bababwiye ko ari operation nyeya z'ingabo za Iraq zirimo kuhakorera kuko ari hafi ya Syria Looks nice position. nawe bisasu biriyo Yes. we Get the rest of them. nana basa natwohereje mu ziko kabisa umuriro mu ziko kabisa mu mbabura muduka by'intambara birisirisimbye ni igihe cy'intambara suri batangiye kugeramo ikikango
It was over a 2-hour hike to the MSR, the main supply route. The danger of finding a hideout in pitch black is that at first light, you could find yourself in the middle of a housing estate. Bagiye bakeka ko ibintu byoroshye bagera kuri fiber optics bakarangiza babona inzira bakura aho ngaho gusko bagendaga buri kanya basaga n'abarimo gusatira imirongo y'abanzi modoka muri ya kabiri kamwe na modoka nemwe irimo kugenda buhoro barakwereka abakire yo mu gitondo usubuye. It was not a road like the M1 but a wide strip of sun-baked sand. Saratubwira ukuntu ngo bintu byari bikomeye ku buryo batabikekaga baketse ko bagiye ahantu hatari abanzi bari benshi kurusha uko babikekaga ndetse n'ababohereje ntago babyizeraga ibyabayeho ibyababayeho inkuru iracyakomeza. Shinbin yewe dore ba bantu babwiye ngo nta banzi bari mwana mvuye nyiri muzima yewe. Give us a hand, will you, mate? It's gonna be a squirty one. Muno no kumwaka ubufasha uriya nawe sana wana wananiwe ntabwo arabwira niki kirimo kujya mbere yasutamye niba arimo gukura yiki simbizi. Right on our doorstep. Bintu bitumereye nabi hano imbere. We're gonna have to move. Now? Tugomba kwerekera tukavana ahantu none hasi cyane no turi ni habi cyane. Jugunya mu ishashi ku buryo batamenya ko hari abajugunya aho ngaho hafi jugunya abandi bakajya kugira. Moscom's plan comes into effect as of noon. The hell will meet us tonight with a new one. Tugomba gushaka uburyo tuhava gusa nanone bitari byatubera amanywa ya cyane. No baracyasa nabo baryamyemo izuba mbutayo rirasakara. Byari ryarashe wajya mu saa 9 z'amanywa mu gitondo. Bijugunya pakiramo hariya. Nta bintu byinshi. Mu buzima. Go. Where is lot can stay here. Cheka niye cyo kwerekera. You seen the landlord? Nawe amaze kwikangamo. Dan, you can take the next step. Turacaye muri aka kanya. Yo hakiri ikibazo. We are ground course. Mu butayu kandi burimo kugenda umuntu hakurya akakubona. Now on we each carry our own shit. Muntu nyiri umwanda ni ugomba kujyana umwanda we. Today. Barasekamo. Ground course, so why don't we cut it as soon as it gets dark and then piss off? Ndakeka kuvana none ntago byashoboka. Twahava dute muri aya manywa. Ko utarenga umutaro batarakubona. Let's all be with the heli, get a new one, and we'll crack on. Bigiye kutubera ikibazo gusa tugomba gushaka uburyo. Kumbe noneho barimo barasana abandi bakomando bagasuka hafi. Uko batinda kuhava amasaha y'icumye. Komando zerea ni mu majyaruguru ya Iraq. Majyaruguru ya Iraq imodoka barazisutsa batari babibona. Banza kurya ibyo barya. Ntabitegura mu kanya gato no kukurasa urusasu mu ndi byo wari ukabona biramenetse. Yari kawungu kabona iribarangu yivuye mu ndi guye hasi. Nibabuza kurya bamwe baracyaryamye. Baraje maze shabu bahasuka abagabo. Dore nabandi baje we. Bravo 20. Uyu bamwambiriye akagozi kuriya pande hakuno. Andi. Va. Kasi gihari. Iki. Inga ndebe mbabwire. Yewe. Murabizi muri abapfu mwese. Ho! Na rusasu ruraseka. Yewe data we. Na rusasu ruraseka buri umwe atangira gutunganya iyi. Uyu usa na yewe. Well, I'm sending okay. Urimo biki ndimo ndatekereza ukuntu umuntu agiye gupfa. Babohereje bavuga ko ngo n'abanzi benshi bahari mu majyaruguru ngo benshi bibanze mu majyepfo ko mbere mu majyaruguru abanya-Iraq bariyo. There's a new radio tonight. It still wouldn't work. Radio nayigerageje ijoro ryakeye ntabwo yigeze ikora. Radio yabo yituma naho ntabwo nayirimo gukora. Ikibazo kiravutsa ahantu bari ntare zihari na network. Yewe data we. So do we go for the RV tonight or what? We go for the RV. Urakeka saa yose baradutera cyangwa uri yaberetse kare ku kibazo gihari yaruri hejuru irimo kubarebera. Urakeka baradutera cyangwa dore ingabo za Iraq nabo bararyamye ntago bizi ikijya mbere imbunda gusa barazifite. Dore ibikoresho dore nk'iki kintu dore iki ngiki kurukiresha ni nk'umukanana. Dore ukicayeho hakurya niwe wohereza. Abazanye utwana bamwe baracyana sinziriye bahisemo kuryama. Aho gupfura imaso wapfa sinziriye. Yewe. Ho! Bumva hari amajwi arimo kuza kumbe hari akana karagiye ihene.
yewe bakura kariya kana barakamaraho za magazine tu kana kiragiye ihene nagashumba kene kameze nka buruguri bayo bitonze ikibazo kiravutse kandi akana gato gashobora kugenda kabaraburiza ugasanga mugabo wavuye n'uyu cya gisaza gisa n'abarabu gifite igihuje ku mutwe aba baratunganya bazerekezayo buriya nubwo nabasa n'abarabu siwe n'abongereza bafite yajyaye impanga kukirimo kwirukanka cyane yajyaye impanga ijya wondera kana baragatunga dore yifiteho n'agasafuriya munsi bayita agasafuriri karabure gasafuri kana kageze hano neza abagabo bari kabonye. It had to be Ray. If it had been anyone else, yagomba kuba Ray. He might have taught the kid. Arundi muntu wundi umwana yari kuba yirukanse kare kuko Ray ni wapfaga gusa n'abarabu. The job playing Santa Claus. Kana yegereye kabesheje chokora. Nago no mukafishe. Ya cyende mwene wanyu salamu alaykum ahubwo. Genda amukafiri. Kana kaciyo. Kaciyo kirukanga niyo ne karazita dora kerekeye. Bamenye kababayeho. Urebe inyungu zanyu. Urabizi wangu. Why didn't we shoot him? Mwana aragiye kuki utakarashe. Well, that's a definite compromise. Yari ikibazo ni hahandi kora suriya mwana sasa byagomba kuvuga bakaryumva aho kugira ngo bose bashire igihe cyo gufata inzira uyabonye akana ukerekeye neza ni muri babasirikare b'abanya Iraq. What's going on? He's legging it. Ni bicu umwana yerekeye uzanga bosiri usigara hano we n'umurambo turi dutangire kubara imirambo yewe sha nurimo guhenyerekereza nahakanguke kwirukanka usibye imbunda nta kindi umuntu yitwaza basi. This is Bravo 20. We need Bravo 20 muratwumva over. Hello 0, this is Bravo 20. Hello 0 ini Bravo 20 turaba hello. Hey Ding. Ituma nawe rero muraza akira wishirira inyota sha cyane tabiri ryawe kapfa. Hello. Ntabwo irimo kora, it doesn't work. Undati cyane. Oh yes. Yeah, to yo nebisanzwe sikaba mbere turi be dupfuye nta ubizi. Azatwandika amateka ko babuzirengera. Rakabas. Sore batangira kwitegura ibyo bitegura. Fata amazi barayafata na muntu uri bwirukanga nkirere kandi hano. Kandi no gufata gakombe. Bababwiye biramutse bikomera kwerekera hafi ku mupaka wa Syria. Uryo twanyuma raturya n'ibiryo bagiye kubisiga. Kuko ikibazo cyavutse. Buri muntu cyabona adakwiye gupakira arasiga. Bas. Kanya gato cyane. The dead ground south to the RV. If we make good distance now, we'll have the cover of darkness for the rest. You leave all this shit here, just take your Bergens. I suppose a quick bruise out of the question. Arije ibintu byadukomerana tukirukanga tudahagarara. What's in my pocket? Buri wese naterura icyo ashoboye kuba yatwara. Bergen. Hatagira usiga intwara ariko. The shiny thing. No, I've got it. Bollocks, what's that? Cyo ni cyo. Armor. Ni intwara. Come on! Mwitegure we. Bari bakirimo kwitegura kwirukanka bumva kandi hari ikimodoka kirimo kuza. Intwaro y'intambara. The bulldozer. Twatewe we. Mate? Lost. Sodding bulldozer lost. Twatewe na urare we barimo barumva imirisho y'intwaro. Over there, mate. Okay, we wait till actually he's gone. Bigiye gukomera kurusha uko twabikekaga. Ko bavuga ngo ni intwaro ukomera cya bulldozer cyacagaho. Kagozi we niwe babwiraho ibintu bigeze. Kimodoka kimwe gihinga nicyo cyari kirimo guca usibye kwa kana nako kerekeye muri sangamo z'abanya Iraq. Bimeze bite wangu? Go west, young man, go west. Tujye kwerekera turajyahe turashaka inzira ducamo dore ka kana nibwo kagira kuri babasirikare b'abanya Iraq bara ahantu hirengeye. Abakafiri benshi cyane bari hariya ntabwo ari abasilamu n'abakafiri bakafiri kiri igihugu cy'abisilamu cyane abantu singo oya ni hene zacu z'inkafiri kumba abakafiri koko barahari. Taza question bin Andy. Soldiers in the truck just told him to piss off. Abasirikare kana bamaze kubabwira. Ndababonye neza kandi ukuntu bakanuraga nako bareba nk'abina arakabasi urugendo batangira kubitiriza. Umangwa ihanga bari kuva hano hano nijoro niko bari bapanze gusakana karagiye ne kabakozeho. We had the RV with the heli. At least if we had a contact on the planes, we wouldn't be sitting targets. Kubanwa kwabo aho bari bagiye byagombaga kuba byakwanga kuko bagomba kubashira kubamarira hasi bose kandi kwirwanaho ntabwo byashobokaga ingabo zari nyinshi outnumbered bari bake cyane ku bandi.
fibre boutique nibarazikata nizo babatumye kibazo kirahari babafate cyangwa bamenye ko bahari nazo bari muri bakigezeho fiber optics niyo mission yabazanye naga baje kurwana gusa kwirwanaho bibaye ngombwa intwaro barazifite n'abasirikare 8 gihe cyo kwerekera manza kiraho hakuno campus kakanu kerekana icyerekezo campus direction kabereka ko aho bari maze berekera muri ya majyaruguru bari bababwiye hafi mpaka wa Syria niho zanuzo ziri za fibre optics mu nzira bagenda kana babwiye ni bumva gafite urugambo sha mwagarare fandi rudomo abakirikare abakafiri benshi cyane bangaye benshi cyane bandi kababwiye ni bumva karaje kibwirira fandi akira uruzingo mu modoka kabakozeho bageze ku ihene zako kanyine ngo abakafiri bari ihene cyane nyo bagiye kamara ihene kindi cyabaye dore umugabo yakaje akiza kana mu modokari muri motugari tanga nawe urugamba mugireca mwerekere hakurya na za burende bya imodoka imeze nk'imyumbati bakabasi muri Amerika aragowe we sinzi ukuntu batambika ubunda bwabo kuri iki kintu dore kiriruka shaho bajyaho n'imodoka ya kurusi gabo batangira kwitunganya bitonze aba baragenda nabo ngo berekeye muri Syria barashobora kugerayo cyangwa mu nzira bagenda bumva inyuma yabo dore wajyaho n'imodoka za muri kurusi bageze tanka ziragwira iriruka burende ziriruka bamenye ko kabaye Karabai! Stand to! Hasi mwese buri umwe tuya gufata position ni gihe cyo gutangira gukomanga sinzi ko burende sinzi katurona bagabo maze bas ura ibyo bakurayo buri bije we Abanya-Iraq barabazani. Of course you're afraid. dufite ubwoba. Anyone who says they're not are either lying or need to see a shrink. You want to make the biggest hole possible to hide in. Ntabwo byari bigishobotse na gato kuba twakwisha hose ari mu butayu. Training takes over. Kandi ari mu mukungugu bamara mu mbunda zabo atajyana n'imwe kwabo. And your magazines are on tight. Magazine twari tuzifite dutangira kwitegura ibipimo. What's happening? What's happening behind me, Tony? I need to know. Talk to me, mate. I can't see jack shit, but I can hear him next to your house. Na mwana nimo kubona ariko nimo numva umwanda urimo kuza. Dore ibyo bita umwanda, mister. Dore ibyo bavuga ngo n'umwanda. Mwitegure nditeguye. Wese agenda yitegura. Icyo bita umwanda ngo ntago bakibona ariko barumva umwanda usha. Yawo hari waji gashi imbere maze. Yarahubutse. Subizayo. Moto urafunguka ku manywa. Manywa. Manywa barigenda bazanira n'abandi. Manywa. Ngabo za Saddam Hussein. Stop it! Bravo, launcher. Tagetiro cyaranye mategura. Terura gakamyo. Kwa Rwanda nibo bazi byabaye. Abagabo ngabo baracyaza. Bagabo baracyaza imodoka byabo birimo birapakira. Bose bari mu nkambira aho hafi. Halo, yalla kafiruna. Bakafiri. Yalla. Kafiri babigu. Kafiri bari hano. Abamenye ko bano baje bari baci. Batangiye kunanirwa. Barabasatira nabo. So anything you do is a bonus. Dusubiza inyuma kagakipe kabanje kuza.
birashoboka na cyane ndetse baza batanye nabo kubasatira nta mikino yari babashubije inyuma nibwo babona amahirwe yo guhunga katroli umwe gafiri baje mwe bararindira abandi bakava inyuma bose barajya imbere nta kuri nta gusubira inyuma ntaho guhungira hari nowhere to run Mangwa Mangwana burende igenda isubira inyuma kwe subira inyuma niko kingiye abasore bayo muvandi tugende muvandi mwina muvandi Aya kandi gusize mu kigo cyabo hari abandi bagiye kuvayo fasha abusabye kare imbere we nagusubira inyuma amamvu aho kwisha hari katurori ndagiye mwana ngwino tugende ndaje wangu ndaje nowhere to run hakuno we hakuno bonya kadunduguzi niko katangiye kubafashamo b'abanyayiraka aho bari barabatsimbuye hakuno kumbe rwa burende rwa rwananiwe kugenda naniwe kuva aho ngaho bafungure Imana imfashe bashe neza banashirira ahubwo Induru yabari mindani sore bacubije ubugabo inyuma bitavuze ngo baragiye burundu twasize abagabo nabarimo gutabaza ku maradi Eske none nguyu hakuno Eske kugutonora shaho bashirira rasa n'imyumbati yapfubye bacubije abagabo inyuma yewe yarasa n'ibikimbo katwa by'ibitonore nota mike cyane abanyayiraka basubiye inyuma bari baje ari bake kuru ndamurashe igitafari outrageous byaragatangaza it was outrageous nagatangaza kubona tubeshubije inyuma kumbe duraba bacubije inyuma ngabariya baraje baritsuganya afa nakibona kirimo kuza hakuno turashira vuba To pick up our Bergens, we're gonna head west. Burumwe nafata ibyo agomba gufata we head west tujye mu burengerazuba Wait till it gets dark. We saw our shit out. baramutse bagarutse tumenye tweze ko turangirira hano Across the MSR. Across the MSR. Once it gets dark, we double back. duca muri amasari niduca muri amasari baramenya ko twinjiye muri Syria bo baragaruka inyuma nibagaruka inyuma twongera tugaruke ku byo badutumyeho amasari ni hamwe babatumye For the next hour, we fought a running battle with the yari group bimeze nabi as they pursued us. abagiye babirukangana bagarutse ari babirukangana niyo mpamvu bacumuga n'umugabo mugenzi wawe nirukanganye dusegeze gusubiza inyuma babashubijeyo Bravo 2-0 dore ka rwavumba rwatanze urugamba sore ngabo kwirukanga baje none ari benshi baya yeske umugabo hasi wabivuze uko bagiye bose ku rugamba ntabwo ariko bataha amahoro byanze bikunze ari abagwayo wa mbere baramuhaye usibye ko batamuhaye nabi yirukanga naryo mu rutugu ya Chibirian. Ho! Shit! Prison up the way! Where's the bloody medikit? Bagabo barabirukanganye ijoro n'amanywa. Kubirukangana amanywa yose dore izuba ngiriya rigiye kurengirwa birakirukanga. With them. Our belt kits carried what we couldn't do without. Babonye uko babacika maze birukanga berekera muri Amesal. Contacts in the distance.
mu majyaruguru ya Baghdad kwirukanga amanywa yose maze ukirukanga igicuku kikakunihira mu nzira umenya ko watsinzwe kweri dore abagabo yewe bikapu waba bazaho babitaye nawe uhazi yewe data we yewe data we yewe we yewe ngabo ndakubwira umusirikare atsinzwe agatsindwa n'uwiteka yanaguhutaza muhuye ngabo kwirukanga umuvuduko basigamana kandi usigara inyuma nakazi ki ese kigari we yirwari sawa naho umwana ariranye na niyumve na nyirasenge ntakopfore ese bandozi there ni SAS bakomanda w'abongereza kipe idasanzwe special force y'abongereza barirukansa abasore saa sita z'ijoro batangiye saa 11 z'umugoroba baranyina kandi mwana naraye inzara nakasiriwe dore imikasiro ngiyi nihuta mwoka bamwe batanda muri zana hageze kare tanye no gushwana Bravo 20 7 Did anybody see Stango down? Hari wabanya Stango ya? No, mate. Wapi nawe nigeze mbona hari umwe bataye inyuma Okay, 3 minutes then we go back for him. Dufata batatu muri twe basubira inyuma bajye kureba ko bamubona baje ruguna Good right. Erukange baba bamuswaho bandi banaruhutse uyu nibwo cyagera I'm dehydrating. Binagatangaza kuva navuka sinamenye ko umuntu agira igihanga icy'umumbwete imbwa buriya nijoro kwirukanga kandi niruhe wirukanse nabo kuva ku manywa paka mu gicuku ni ibibazo uzi ko ibibazo iyo byavutse n'intare wakwiruka ukayisiga akiriya neza nanjye njyeho shamereza njyeho no gusangira igishikareti bose kandi ubwo ni uko bimeze nta kindi cyakura gihari My herpes is getting on. Muracheka badutumye turagerayo igihe cyangwa guseka n'igihe cy'ibyishimo ko bavuye mirongo y'abanzi sibyo ko batavuze ngo bayivuyemo burundu behind enemy lines baracyari nyuma y'imirongo y'abanzi We still got the TACMI though. Yes. Ndakeka n'icyo gihe cyo kwerekera muri Amisal undati cyane Well, it's nonsense. Fiber optic sausiri naho hararinzwe niko bigaragaye But save me flask. niba bashobora kurinda mu butayu nta kintu kirimo. One of us takes around, we'd be glad of a quick nip. You okay? Yeah, my leg's bucket. Ndakekana n'umwe muri twese ugomba kujya hasi meze okay wowe ndati cyane gusa mfite impungenge zaho tugiye No, keep moving, I'll be all right. ntabwo biri butworohere bagiye muri Amisal fata akaruhuko akanya gato batangira guronda akarenge Baz, gonna tag me. Yeah, let's get in some air support. Hello, Airwax. This is Bravo 20. We ni Bravo 20. Call sign. Over. Niyo call sign yatu over. Mnatwumva over. Hello, Airwax. Airwax. Bravo 20. Ni Bravo 20 batangiye guhamagara kuri radio na n'ubu radio yabo ntabwo irakora. Ituma naho ntabwo irimo kugera iwabo mu Bwongereza. My imaginations are getting cold. Ndakeka. Hello, Airwax. This is Bravo 20. We are a ground call sign. I'll have a fix for you. Over. Ntabwo radifata. Ntabwo radifata bamenye ko bari ku giti cyabo. Mbanza kwitunganya kura mucanga. Call sign. This is Bravo 20. Iyi ni Bravo 20. A ground call sign. I need assistance. Dukeneye ubufasha. Turi habi. Wapi. Wapi. Options. We either go for the heli RV or we head for Syria. Hawkins ndakeka nicyo gihe nabwo twakwicara hano. Side. Ngira mugenzi witwa Hawkins menya ari umwungirije. Dufate inzira dukomeze turebe ko twabona uburyo twava tukagira hari abantu. On the other hand, between us and the heli, there's a lot of pissed off people. And even if we make the heli RV, abenshi mu banya-Iraq ni abantu barakaye. Ndakeka nubwo twava hano. one set of guns will be more. Ntabwo twabona abantu badushyigikira. So it's the border. Yeah. Nukuvuga ngo we are disappointed turababajwe abandi bati cyane. Ibyo bakekaga sibyo bahuye nabyo. Undati cyane abandi bati yego. Kubwabo. Scout, then Stan and Ray. I'll back them, then the rest of you. Okay, let's go. Gomye kubanza kugenda agakipe gato mu ikipe yose. Stay down here. Ugume hano mu bandi. Bareko byibuze imbere babona ubufasha
bakaza guruka mu nyuma barongeye barirukanga bunyi buhoro buhoro. Andi niwe bayoboye nta wasigaye inyuma n'abari babwiye gusigara baranze nta usiga mu butayu. The contact well behind and we're looking good. Then the weather weather gutangira kwirukanga byari byoroshye. In the UK, my arse. It was the worst this region had experienced in 30 years. Umusore aravuga mu buzima bwe mu myaka 30 n'ubwa mbere yarabonye ngo ahantu habi cyane kuruta ahandi. Ahantu ho kurwanira habi hambere ni mu kibaya mu butayu. Umwanza kureba nawe umureba. Aircraft! Rukanye we! Try the tank bay! Nunanirwa nawe kugira imbabazi byo urabizi. We're gonna try the tank bay! We're gonna try the tank bay! Give me a big spot! Nawe byoroshye. Byabiyaga byo mu butayu biba bivanzemo n'ubushyuhe. Ko ntugatinye. Miyaga ivanzemo n'ubushyuhe. Hello, any call sign? This is Bravo 20. Kuri radio. Ground call sign, and we're in the shit. Over. Atwumva over. Shinpin. Hello, any call sign? This is Bravo 20. Bravo 20 nasaba bufasha gusufasha. And we are in the shit. Over. Turi mu mirongo y'abanzi twatatswe bavumbuye icyatuzanye. Adivugamo. Turn back north. Turn back north. Over. Rimwe niyongera. Hello, any call sign? This is Bravo 20. Over. No joy. Now kumva woke up. Giti cyabo. Gabatangiye kugira ubwoba. Where's Ray? It's Stan. Chris. Ba Andy na Ryan bari. Where are they? Bari here. I told them to stop. We tabbed all night, but never found Ray or the others. I knew he was in shit state, and I should have checked that he'd passed the message on. Rimwe na rimwe mu ntambara bikomera ngo iyo maze gutandukana na bagenzi banyu kandi natuma nawe rindi mufite. Ubwo mutongera kubabona cyangwa se mukazababona ariko barakubitanye n'ibibazo mutamenye. 65k. Babiryoshye muri kumwe ibibazo mukabihuza. Mukareba n'uryo mu Rwanda mubyikuramo. Out like a dog's bollocks. This meant we'd leave sign the moment we moved off. Gihe cyo kwerekera muri Amsari amasaha yarageze. Nta kuryama nta kuruhuka. Kwereka ibya biyaga bwabakereho birundanyije mugenzi. Miyaga irimo ubukonje na kubushyuhe. Bateye nijoro. It's not as cold as your body wants you to think. Not? No. And what's more, you show none of the symptoms of hypothermia. Ndizera neza ko turi bugenda amahoro. It's good, mate. Niko bikeka. Kumbe hakuno wasaga n'abananiwe. Mwibuka rumwe muri bo bari barashe. Yirukanga n'urwo rusasu. Hallucinating or is this snow? Maraso nayo agenda mushiramo bunyibunyi buhoro buhoro. Keka mukora ibishoboka nubwo ntagenda agiye mukarwana mukagerayo. I'm gonna make a brew. Not only are we freezing to death here, you've now decided to put a sign out saying, here we are, come and get us. Ndakeka ntabwo twese biri butworohere. What is it? Sibyo ko tugomba guhaguruka. Sanders! Banya-Iraq barimo gukurikiranira hafi. Bamwe mu Banyamerika bagiye bava amaraso. Fandi. Ya Allah. Ya Allah kafiruna. Bakafiri bamucitse bate. Ubwo batangira kwibaza ukuntu abakafiri bamucitse ntabwo baramenye niba ari Abanyamerika niba ari gusa bazi ko ari abanzi. Abakafiri bariya n'Abongereza. Banda bitasubira inyuma imaze imodoka barazifata barerekera bakurikira babaso. Kumbuko bakurikiye ngaho mu gashyamba shyamba. Mu gashyamba shyamba abari baciye kwabo. Ahabo mwibuke nijoro batandukanyemo. Urabonye ukuntu barimo kuduhiga wagira ngo ni nabashimije ihene zabo barimo kuzishaka ca. Through last night. Dusangira agakoma wangu. Nari netse gakeyi. Nuko bimeze.
ubuzima burakomeye bwatangiye gukomera. Bravo 20 bahamagaye nta bufasha. Kiraho ngaho undi mushumba w'ihene umwanda nanone Another bleeding shepherd. undi mufumu mushumba w'ihene. And he's pinged us. It's like he's desperate for company. I don't believe. Salam alaikum. Ibi niki? Tony, you better go and talk to him. My Arabic shit. Ruri maraza It's about tsuhuza. 3.5 minutes to become really fluent. Asa nadatenga kakana gato kajyanye urugamba. Yo kuvugana nawe. Yo kuvugana nawe. Banza gusiga ibikoresho kugira ngo atamwikanga. Salam alaikum. Salam alaikum. My Wow. ismu? English? Yeah. English? Tony. Ismi Muhammad. Izimi Muhammad, umva icyo cyongereza wo katwa. Izimi Muhammad. Where is the market? Amsari wa Busahiri. Bait, awi. Bavuga ikiri my friend, awi. Urwara ashaka kuvuga awe no kuvuga kure cyane. Far away, awi. Amwereza no kugituza batangiye kwisekera bakubitanye n'umuntu urimo kubafana mu buzima niwigeze akeka ko muri Iraq bahura n'umuntu wabafana. Outrageous. Kana agatangaza. Muri Saddam yaramukashije. Niyo mpamvu bwarongeye bubiriraho. Yabarangiye ahantu bagiye kujya ariko arababwira awi ngo ni kure cyane, away, far away. Didn't kill us. The weather was going to. We'll make sure it's got a heater and a radio. Akindi tugomba gukora iyi niyo modoka tugomba kugendamo. Yeah. Power steering, electric windows, ABS, CD. Babonye kamodoka nukuga kukura. Nako nago bakajyana ku neza. Nta bintu byinshi kandi. Muhammad yabarangiye ngwizimi Muhammad. Raka. Modoka abanya Iraq ni tagisi. Mama mwabasenze mwaba pamo wa mujinga we kwanza wowe ufite n'ikiburi wa mujinga we. Badirisha shanze. Banture ko nta kiryo kirimo. Maze iminsi batanarya. Turabinyenze. Ya Allah, baba kafi ya Allah. Ya Allah. Muze abuduru ya Allah. Munwa we. I'm a Christian. Yutangiye kwivuga ko nabari umukirisitu do. Uriya ni Muslimu batanga ya Allah nanjye ntabwo nari mbizi nari guhindura idini ya Allah. Yagira ni amadini arimo kurwana. Yumwe ati ndi umukirisitu we ndi umukirisitu. Hakiri. Jo abaha na agatabi babonye. What's his fucking problem? Icyo gifite ikihe kibazo? We're stealing his taxi. It's his living. I'm not enough for this. Tubwo. Pachama. Afiri bagiye kunyica tu. Uzafite ubwoba shawo. Abandi bivuze ko ari abakiriza barabafasha bazirika hepfo mu manga. Nguma mwabagenga mwese hasi. Hasi. Kumbe baje kwikukorera imodoka. Baje kwibira imodoka. What do you do with them? They'll live. Wakoreye iki nacyo ndabaretse babaho. Kwigere nabaza kuduteza bene wabo nakundi. Forward. Mwese mumeze abandi bati cyane. Down. No. Bajyare batanu. Bajyari batanu mwibuke neza abandi babiri bari batandukanye nabo. Undi umwe nawe twabonye ari ndembe. Guys there. Berekera muri wa muji. Guys, give me some direction when we come to junctions, mate. Gerageza niba ari ufite icyari ushobora kuba yamenya aho twerekeye ajya mbwira. Tunavigate hano kuri map bari nayo ariko ntago bayizeye neza. Nyambaro y'igisirikare baracyari nayo. Iraq iri mu ntambara katroli. Mark, shut up, will you? You were dying at hypothermia an hour ago. Twari kuba twapfuye isaha yahise nizere ko ari buruze nawe uri bupfire mu nzira. Paka twese dutaje. Yeah. My husband has bled like a god. Yatangira kwigana ikirimo ataza arahebe bagusatu nabandi bagaseka. His penis is small and covered with black hairs. Yazanye isogisi ritoya tangira kwivugira ibintu bye. Nowadays I sleep with the god. Sanga bote nizikuye amasogisi ubwo murabyumva namwe. Yapanze amasogisi mata. He's as intelligent. Yebishimye by'agahenge gatoya sinzi aho bagiye uko bimeze ariko ko bakishimye bari kwitabi ry'abanya Iraq ntabwo riryoshye nk'intore bamenyereye intore.
bitababuza gukomeza urugendo rwabo muri amusaraho bagiye nakagigi niko fiburo butike zipakiyemo bagombaga guca nyuma abanyamerika n'abongereza n'abanya-Israeli Iraq bakayibona neza iyo barwanya ingabo zabo commandos. Anybody get that sign? Harushobora kusoma kiriya cyapara? Welcomes careful drivers. Ngo murakaza batwara imodoka bagiye mu kuzimu. Cyamubwiye ni magambo baraseka. Ngo bajya mu kuzimu niho baca. Did you know that Saddam Hussein is an anagram of he's a sad nudist? Muzi neza ko baramutse badufashe Saddam Hussein niwe muntu wa mbere wajya kudusuraho. Bagenda baganira ngo iki? Well, I just did. Vuze iki? That's not right. Uburenganzira bwo kwivugira. Imbara yakamijije muri Iraq. Aho baca ibisasu by'abanyamerika biraturuka kure bikaza bigakubita mu mujyi. Abongereza nabo ngabo. Nabene wabo bandi bongereza muceho ari imodoka irimo gukongoka muceho. Kumba abo barimo gucishaho hari abandi baje nabo bagomba kubacishaho. Muceho. Iraq kagigi bakagezemo. Kugera mu kagigi basanga road block. Cyo bita barriere checkpoint. Aho basuzumira checkpoint ntabwo bakeka ko ari buhure nayo. Mugenzi wabo yabarire ngo waruze gusoma kiriya cyapa ndatina cyapa cy'abantu batwara abagiye mu kuzemu niyo bacisha amamodoka ngaba bari hafi kugerayo. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam. How far to the border, Marv? Sinzere ko buri wese mbundi bisasu riri muri chamber. Where do we stay, do we go? Uravuga ko dutangira mu gicuku none bagiye kurwanira mu mujyi. Abo bajya ni baragerayo. Iyi niyo myako nicyo bita kwita guhura n'imyako. Va kuri abandi wirirwa atari ngo mwana niriwe nariwe nakasiriwe dore imyako ngiye we. Go for that ridge on the left. Twakiza amasasu yeje ku manywa y'uyu munsi simbizi ni batanu babiri bo bazimiye. 11k to the border. Turamutse turenze hano turaba twerekera hafi ya border nanone. As soon as he pings us, We'll take the other two. Ngabagiye kutugeraho mwitegure we ntabwo ari umwe haje nabandi hakuno. Urawu ati boro bitonze sefu barazifungura. Nakundi na bya uniform barabyambaye. Nyayira karaje. Go. Fire! Satu linafunguka we. Bravo 2-0. Niyo chip. Gicho kwerekera. Moto, yeah. Chani amatara maze barabanza barayamena. Okay, Mark. Bunguru bwa essence na utabusanga we essence hariya n'ubuntu. Mutawo mwoka pamwe. Tawo kapfa mutawo kachet mutawo. Tawo SK. Commandos are there. Ngabo gusuko bakomanza dusasu buhoro niko bigenda bimenyekana twatewe na Duduyi over ibyombo birarira. Duduyi mwinshi cyane over ni ikipe nzima. Muginguriya. Abaswa. That's it, mate. Ahanga niho tugomba gukatira ibyo badutumiye. Fiber optics. I'm sorry bagezeyo. Let's do it. Mani dufashe. Aba ni batanu. Kumbe kuri icyo kiraro bagiye gucongobera. Ariko kandi ibi bintu barabizanye ngo ni iterambere. Binoculars zirebana nijoro. Binoculars. Irarebana nijoro ireba icyatsi kibisi ariko ikarebana kuri. Ariko se. Bona bene wabo. Bari aho bagomba kujya kugeza fiber optics. Fiber optic. Ku rufatiro rwazo. Hari abanya-Iraq ashaka. Dore ngaba batanu barakora iki? Kwimana kibakingiye ukuboko.
nafite bayinocura yiba yazanye kuva mu Bwongereza uko bakayizanye nayo nijoro iracunga urabizi duduyi ntabwo ari mukeya baturarinda cyane baruzuye ikiraro kirabakomanda imodoka zirayicicikana urabizi buri muntu abategereje isaha ye iyaciri hafi kwako n'umuntu atari yapfa kwa muganga bakavuga ngo ni isaha itaragera naho ubundi ni umupfu aba isaha yaciri hafi wangu hafi yabo neza hari imodoka yaparitse yari province abasirikare ba Iraq bajya barababonye Bongereza hagati urumunda hejuru mugende bamucike mwokapfa mwe mucike dutaheza ibyo mucike eske uracika ujyahe faya basi baramutonora tugenda batari bushoboye kuzana ngo bari we bakize bakabasi abagabo baje bafite inshingano biciriye amazi ngabo muri Nyabarongo utazi koga nakazi ki yewe data we simbizi no comment ugiyese nanjye simbizi wowe kapfawe nkurikira ariko nkurikira napanye nyine commandos there bagabo batangira guca izabo bagabo baratandukanye urabizi abasigaye kumwe hakuno ku nkombe nabo abandi bagiye simbizi urimo urarya ikinishikirete ndashonje haje nuko basigaye ku nkombe hakuno bandi biciriye amazi nuko abantu bagenda batandukana kira wongera urugero wakoze ko makuru shikirete yo mukana nzara si ikintu setu kamire wayihomba si yimiri Work our way through the Iraqi positions. In all the confusion, we'd lost Tony, Baz and Dinga. Naho mugabo yacekaga ko ngo bagiye gukorera icyo bari babatumye hari positions z'abanya Iraq kandi benshi cyane ibyago Fast. Bravo 20 kaga chachiye kiyaga kama kabani oh Iraqi positions baramutse babafashisha ari bazima wabona ubufindo ku banya Iraq kubakorera ubushakashatsi kubakorera ubushakashatsi babatera kamato gisi ya miti yinga kubakorera ubushakashatsi imani bafashe batafata ari bazima imani bafashe kuba banya Iraq baraza we yes ke yeah gunshots masaf Goy. Goya. Yes, check it away. Goy. Baka baba batesheje n'imbunda zabo none ubu nikabuno mama kuna mbunda bafite. Ngabo imbunda basi batesheje. Urabize muvandi no sigara birakureba. Muvandi challenge yanjye muvandi. Urumwa aciye. Yeah. Muvandi Mark yatangiye guhamagara Mark bose batandukanye bose yewe data we yewe data we agiye burumwa aciye mugabo yari yirukansa asiga mugenzi we nundi yirukanka akabona mamagara cayi
urumwe ari kurugo ngabo ni nk'ubwana bw'imbata buriya kana k'imbata rwose karirwariza iyo kabonye icyo kurya na nyina baracuranwa nta mikino ihari urumwe warirwarije nk'utwana tw'imbata baje ari iki dore bikweto ukuntu bisa uwamubaza imbunda we yayitaye ahubwo banamufunga agashirira agahonga yumva ubwo mu gihugu cy'abandi ari wenyine bagenzi be nazo baciye mu nzira arimo kugenda abona hakurya duduyi ni mwinshi cawo yewe byatubu najyagaye koko Jobu yasabye n'indyango uriye yirukanze hakuno abonye akararo kana kigenda haraza kitome kama vuba kandi imodoka ica hejuru gishobora guca hari ikibiro byinshi ukabona kiramuponzi neza nka ponga nk'agacapati cyakaje ni igikamyo cyabaduduye kamyo raje muca hejuru irakomeza ari munsi y'ikiraro bagenzi be yabataye buri wese arimo arirwariza nk'akana k'imbata nakubwiye imbata byara utwana ikaturinda gusa ariko ibonye icyo kurya baracuranwa n'utwana kana karirwariza abagabo bangaba babaye nk'igikeri buriya nacyo nicyo gihura n'ibibazo gisutamye kirara gisutamye kirirwa gisutamye ariko igikeri kumenya ko ari igihanga cyane mu gusutama kwacyo bucya mu gitondo cyaguye mu cyobo cya metero 10 ugasanga kiri hejuru mugabo nguye ameze nk'igikeri arimo arirwariza yakamye maze kugenda agiye kuvayo yumva harindije nuko yakaje nayo ku kiraro hejuru cawo yitonze irimo abasirikare bayiraka shawo mwongereza ari mu byago bafite biri hejuru icyo cyari kiremereye hejuru ku kararo mani shimwe kumbe ntabwo bajyaga baraganira hafi yumva hejuru barimo akagabo koga barimo akagabo barakabonye baya hejuru y'ikiraro n'ibyuma bararashe bacangangisha umugabo kubwa vayo hari umukuru waje kuru cyane ngo nibondo kabondo afande kabondo we musigaho sha musigaho ko kaginga ndagashaka ari kazi masha mukazane niba gafite n'ikiburisha bakurura umusenzi ngabakurira inkoko y'umurangi fandi ngaka sasa mu kirere n'ibyishimo mukageresha mujyari kuryinyi imidari barayica feri ya mbere ni muri gereza hakuno hari umugabo wamuzanye ibazi wari petisho bavuga ikiwabo cyarabu banza barasaka baramusaka ahantu hose baramusaka musaka ko nta ntwara afite Your name? witwa No. Rank? Sergeant. rank Your unit? sergeant unit yawe yanze kuvuga mugira kuryinyo we ukina n'abarabu bagufashe ntubufindo uginga sana kwanza uri n'umukafiri wowe ntabwo uri umukafiri wapi ndi umusilamu uri umukafiri gatsinda baramuhonda gutya Israeli? uri umunyesirayeli No, I'm British. ndi umwongereza British I'm just a British soldier. You are an Israeli? uri umwisirayeli abarabu shabanga abisirayeli wa muginga we What you are doing here? murakora iki hano you are Israeli yanze kuvuga aravuga ko ari umwongereza kumbe koko niwe barabizi hanze mwereke muhiri hakiri kare I'm a British soldier. ndi umusirikare w'umwongereza British soldier Just a British soldier. ndi umusirikare w'umwongereza kuryinyo kandi barapima kuri inyo rimwe baragira ngo y'uruhande rumwe yose agenda kuka bose bamujyaho bose bamujyaho n'ubufindo we n'ubufindo صنع عليه اضرب الخائن kumbe hari undi mugenzi we bari bacakiriye hakuno niko umwana wanjye dore umurambo w'umwana wanjye naramubyaye ajya mu gikomando none abagenga bamwica reba amakafiri ukuntu bamurasaguye do muzehe umwana we bamurasiye ku rugamba ababajwe n'ukuntu abakafiri bamwica umwana abakafiri nk'abariya n'abaturanyi ba muzehe barahari aho bafatiye ibikafiri kimwe kirandani na mugenzi wacu umwe ari hanze niho bamufungiye nawe bamucaca arimo kwiruka Like now. Your rank? rank yawe Sergeant. sergeant ntabwo baramira byabwira And your unit? unit yawe se Under the Geneva Convention, I'm afraid I cannot answer that ndi question. umusirikare usanzwe w'umwongereza nahoze shaka
ibyanga gusa Tonga niki We are not in Geneva. Yababwiye ngo iby'amabwiriza y'intambara y'i Geneve ngo hano ntabwo turi muri Geneva. We are not in Geneva. Geneva Convention ni ukuvuga ngo imboye y'intambara yari umusirikare bamufata nk'umuntu usanzwe. Muze bamwe uburenganzira ku mukafiri. Niwe wanda si mwana wa kapfa. Niko. Yawa mukafiri we. Yawa tata. Yawa jebo niko. Mwana naragenda mutwita ndamubyara ngura ikigori. Ngiki kindi bacaki. Tumusaza umwana bari hano yarakaye. Reba wo kapfa we. Reba ngiye kukuruma ko ndahera kuzura n'ugundi. Undi nawe hakuno bamire nabi. Mbara. Go. Fine. What is that? Ibyo ni ibiki? It's gold. Ni zahabu. Musohoke mwebwe, musohoke kwanza mwebwe, musohoke. Afande yumvise ikizibiti. Musohoke mbonye ikizibiti, musohoke. Show me. Nyereka wo kapfa. Nyereka. Afande yumvise ikizibiti. Mwongereza bamire nabi. It's very good. Of course it is. You think I'm stupid? Cheka ndo umuswa. Think I'm stupid. Oh, stupid. Mucheka ko turabaswa mukadusuzugura mukaza kuvogera igihugu cyacu. Njinga sana. Please. I want you to tell me Ngira what Israel is doing here. Ikizrael ikora hano. Urumva? Sorry. I can't answer that. Ntabwo abisirayeli mbazi baramuha. Urundi uri hanze bamurekeye igisaza. Arundi fandi waruje maze amasari barayatera fandi mukuru araje fandi. Fandi afite n'abamwerekeza dore umusore umwerekeza abayitwikiriye agasura inyuma hose. Dore plaque zo muri Baghdad. Muri Iraq. Fandi mukuru araza se cyane. Kumbe hano hari abasore nabo bambaye civilian nabo. Muzehe yarayikuye yaragenda nagatiga wari saza. Jinya muzehe ndaga Amerika. Sada utatwikira ubushakashatsi wo gapfa turacyari mu bushakashatsi. Shari mu tureko n'abe n'abanyamerika bameze nk'abanya-Iraq. Bari mu bushakashatsi. Uyo bamuriho. Kumbe arutimo gutanga za zahabu. Kizibiti. These coins are what? Ibice ni byiki? Gold. Ni zahabu, gold. Gold sovereigns. Why do you carry such wealth? Kukirimo kujyana ubukungu nko mu mukandara. In case we need food. Twariteganyaga. It's bad to steal. Ko bishobora kuba byadufasha mu nzira zacu. Iki ni ikizibiti kwanza. Kizibiti. Fande wundi arahagera. Sango yarimo arabika ibizibiti. We, ibyo ni ibiki. Fande. Uyu muswa nari mfite ariko reka mugusigire fandi nibyo bizibiti kapfe nibyo bizibiti nikizibiti buri fandi wese arafata ikizibiti handanije bizibiti kweli zaneza yitunze. His boots were handmade, probably in London. Izo nkweto ngo byanze bikuze zakorewe mu London. Miss Bite McNabb. Witwa Frank. Sergeant. What do your friends call you? Nishoti zazo kwita Andy. Andi rero. Perhaps you can help me. Ari wamfasha. Of course, we have captured the other members of your group. Twafasha niyo ndi kipe y'abasore bagenzi bawe. Andy. Are you the same group that was discovered south of here 3 days ago? Iminsi 3 yashize niwe umwe mu ikipe twabonye mu majyepfo. I'm trying to help you, Andy. Ndagerageza kugufasha Andy. I don't understand it. Simbyumva ariko. I'm trying to help it. Umuntu ushaka kumfasha. You're confusing me. Biramo bamfasha bankura amenyo ubuzi ku ruhande rw'ibumoso rwose bashiremo. Areye ku majigo. Nta kintu usigaranye rwose. Hana mwayene. Andy, what's your unit doing in this part of the world? Andy, unit yanyu irakora iki muri iki gice cy'isi kure cyane nkanga. Uyu aravuga icyongereza kizima yatanye no kumfata kimuntu amwe ku gaceri gakeyi. Ariko arya nk'imbwa. However, Numva? Both countries would not know jack shit into their territory. Ntabwo numva leta yakohereza abagabo nkamwe badafite umwanda baze mu bihugu babagiye mu ngo bapfe gubuka bajyayo. I understand that you are still doing your duty. Umbwira icyakusanya. That I have to do mine. Ndaza kukubisanda kuohereza abandi basore. So. Hanyuma. What was your task, Andy, task yanyu ari inshingano nizihe zaba? Don't insult me. Kandi wo kumbabaza Andy yanze kuvuga. I don't even know where I am. Sinzi naho ndigiye. Nabonye gusaba tunari. Bound not tell us anything. I hate the army. They didn't tell me I would have to do things like this. Batwereje nibatubwira nicyo mutuje gukeka. Tubana abandi badufasha. Menye kwa mube. Bande bahanze fandi kumbe dore mugenzi we barimo barakandagira. Do you know who White Sox are, Andy? White Sox cyacyo Andy. Nitwa amasogesi y'umweru ya. Umva magambo. They are our secret police. Ni polisi y'abanga yo muri Iraq. Methods are far more brutal than ours. Uburyo bakubazamo nabi cyane kurusha ko tukubaza.
I will ask you again. Ndongera nkubaze. What is your unit? Unit ni yihe? What were you doing in northern Iraq? Murakora iki muri Iraq y'amajyaruguru? I will see what I can do to have you protected. Nura mukumwije ukuri ndagerageza ngira icyo nakumarira hanyuma nkurinde. Ni wanga ndaguhereza bari abagabo bambara civil igisivili. There is nothing more I can do to help you. Nta kindi rero bwanze kumbwira nakufasha. Yewe. Pandara hamagara. Odo. No wanyu mwabaswamo. Barazamura abagoni babi cyane. You need him now. Niba ugira Imana tangira uyisenge kuko ugiye kwikenera. If you have God, pray to him. You will need him now. Ho! Yaramuretse baramujyana abandi bambaye vile. Bambaye babajyana ku manywa. Abanza kwatisha mu isoko rya Kiradiha. Dore mama shenge yacuruza sambaza amasaza bayuziho. Genda mwamasazi mugendesha. Bazanye abanyayisirayeli abarabu bose baragenda bavayo bari mu isoko buri muntu atibye ngo bagiye kureba abanyayisirayeli kuntu basa baza banahondagura dore abaturage we basa mujyane mwamashitani muri abakafira abanyayisirayeli barabita abanyayisirayeli arabongereza dore abaturage babateje abaturage mu isoko mwegere hano abaturage bakubone wowe kapfa mumubone rata ukubise inkonjo ukubise igiti ukubise urukiko ukurumye n'amenyo hano wamuswa we abaturage mu isuku bakura muri ayo masoko nijoro barangira babajyana ahandi ngo ni secret police of Iraq polisi y'ibanga muri Iraq kubaza nabi cyane umujyi wa Iraq hiwe namba rimba Started. Think I should have. You like? My favorite. What is it? I make another just for you. Reka mbohereza gatatu. Kibohereza umuhumetso. Experience. Nagatangaza uhari uwo ari bumvisha umwotsi ngo iryo tabara rikunda cyane rihumura neza. Kigabo kibohereza umuhumetso. Sasa ari maraseka. Sasa byarakubise maze abari babajyanye bavamo biruka. Ubwo barikomeza gusa barikomeza mu biki. Aho babajyanye ko ari ahantu hateye ukwaho katurori. Mugabo yababwiye ngo niba bagira Imana baraza gutangira kuyikenera ni bayisenga hakiri kare. No. What about Baz? Dead. Hypothermia. We had to cross the river. Oh, Andy was in a shit state, mate. Kwerekera muri Syria twebwe twagiye turimo gukata inyanja n'akamazi mwibuke neza bamwe baguye mu mazi bari mu kuyambuka ibi niho yafatiwe. What about Mark? Araganira na Andy. He's dead, man. Bisa naho biri butubere bibi cyane. He took him to the crossroom. Niko nanjye mbibona ibyo twajyatse ko bishoboka biraza gushoboka. How far did you get? Wagiye bingana iki? I was there. Almost touched it. Umunsi umwe ndetse nabukeye bwaho. Cacaka we. Yeah, okay, mate. Sawa tugiye guceceka wa. Abavuga ngo bagiye guceceka bana neza ukajya ngo nubuhora aho babajyanye. Secret Service Prison, Baghdad. Muri gereza banga. Muri Baghdad ni wabagejeje. Gereza y'ibanga itazwi. Secret Service Prison. Baghdad urwa mukuru wa Iraq. Muri Baghdad babagezayo. Ayo wa muswa we abita Bisirayeli abagabo bahakanye baturabongereza naga babyumva. Dani muri gereza y'ibanga. Urukundo iteye ifite shabi ifite murebe filime nako. Bafite fresheri n'imyambaro ifite fresheri dore babaye nka base ibirundo n'abanyiriro basaze. Well, at least they can't make us pregnant. Kubaza abagabo batsimbare nago bakuvuga ibyo byabazanye muri Iraq. Gereza y'ibanga. Uwo barakurura kandi gwambirwa kuko numenye naho uri. Abaje ku neza nze kuvuga mugenzi wabo musigamo hano. Baramuzana hakuno kuza kumuvugisha tu. Kuko baramwita n'umwisirayeli arimo arahakana ko atari umwisirayeli aba ntago babyumva na wundi muntu ufite basi bambere beza cyane ku isi nk'abisirayeli barakeka ko baje kubara imbunda. Bamushize awundi muntu yumvamo mu gihari. Hello? Hello, muraho. Nimara natwa kikibaho wenda siko witwa. Ifumeze.
think I need medical attention. nyene muganga wewe nasaba My friend also. dutiko bishoboka We're not animals. nako turi inyamaswa First, what you are doing in our country. mbere batubwira icyo ukora mu gihugu Help you. yewe igiga imunda kandi ubwo kumufasha kuko atari inyamaswa baramuvuza Helping us, Andy. ndafasha Andy Tell me the plans of the Israelis. abanyisraeli muradushakira iki mu gihugu Andy I'm not an Israeli. ndo umunyisraeli urugongo hey baragarura mugatangira kuruka amaraso azanundi baramujyanyeho neza umukaza kumubona gore ko mujyanyeho neza ariko najyanyeho neza bakura nk'igifuka kibirayi yewe n'ubufinda hey ndakubwiye ako uziko ako bacumuga ngo mugabo mugenzi wawe n'umwiruka byo siga imbaraga zigusubiza inyuma kuntu imafasha nk'uyu mugabo aramutse agize atege yagukorera ibiki Jerry kumbe hariyo n'abandi bose barahambira Andy we barabisikana umwe akava kumuhata igiti bakajyana undi kujya kumuhata igiti babishi noneho biga kahwa abandi bagatabi abandi barandika mu bitabo buri umukuru mujye mumva ku bantu n'ubufindo undi bakamutubizayo bene wamugiga akanya ko kuruka not until mpaka ababwiye cyabazanya abisirayeli muri Iraq hawaze we mukora bana mu wamuginga kwanza turabizi ubwo wasanga uri n'umukafiri udakase yeske Prove I'm not really. ubundi umwisirayeli cyakuri imbere ye arashonje arumva impumuro y'ibyo bikaranze neza sana wenda ko numva mfite Circumcised is part of their religion. ntago mbabeshye kandi abisirayeli teka nta ruhu baba bafite ngo afite uruhu Rusa arashaka kuvuga iki buriya ntago bamugize gutya rwembe gutya nimakasi gutya hakurya ruwerekana ukuntu babigenza nabe rwose ko nta n'umwisirayeli abisirayeli babwirwa nuko nta bagira ngaho tugaragarize ko rufite kigabo bandi bagabo bagenzi bacu mufate ku mwako do ni mubibona se do I pulled as hard as I could, which was difficult due to the cost. kirashinyika abakafiri kweli barimo aradukasa ku mukafiri hari uwavuye maze araza yitonza afata igiti aseka ariko hangaho rya kuri ndazi ngarya afata igiti kandi umwisirayeli ndangiye kubyemera ni igiti mu ntoki What was your mission? urana tibyo byatemeza There's the British planning to do. abongereza se murapanga gukora iki wowe kapfa we itaho igiti niyo bari hano ndakubwiye abagome si abantu bitonze kandi gukubitaho igishaho aho yagibise ntuhambaze menya ari kuri bote mbega ndapfuye mwukacwa mbega hano ababaza we baramwaye shawe Cancelled or changed. Queen and country. That's bullshit. kanaga iminsi kugenda yicuma niko ababazwa umusubiriza amanywa nijoro akazi Shall we start again, Andy? No. ntabwo urata Andy mwe mumbishe gato yarasa na wenda kuvuga sigaramo umugabo nawe bandi baraza bagenda bandika ingona biswe ku munsi akandika amenyo yakutse mbese ni abanyamashuri utuntu twose fungura amaso ubona abagabo muri imbere nta mikino bafite n'abanyayiraka barakaye bakagabo burya nakanuka nimushaka namwe nimukarabe mujye mugenda munuka gwa nakanuka banutse dore baramukubise igiti I'm a member of a search and rescue team. Ndomwe mu bandi ba member ba search and rescue team ikiri ngubutabazi ndetse no gutabara Pilots. byagenze bite twabuze ba pilot mu ndege I'm a medic. Medic. nani makando muganga uri umuganga a medic And what was your mission on this occasion? mission yari yi I don't know. simbizi For Senor. They operate on it. baratubwiye tuze ba pilot babuze bavumbuyeho bari I need to know. bamuswe ko narimo kutubeshya banze Well, as anything. Atangira Just kwabeshya to get on the helicopter. Good, Andy. hari mu ndege muri Now helicopter you will eat. Then we will talk some more. reka tugwa kanyurukemo hanyuma turaza kongera kuvugana murakoze inshuti zanjye But first, mbere na mbere you will send the paper for the Red Cross. buraza kusinyiza impapuro tuze ku Croix Rouge Red Cross bareko bagutabara kutubwiye uri I can't. sinshobora The army. They will punish me for sending me home.
ndamutse ngeze mu rugo mu ngabo bazamana kubera ko nasinye impapuro z'abanzi barongera bajya kumucaza ntagishoboye no guhagarara. I tried to fuck God. I begged him to help us and said as much of the Lord's Prayer as I could remember. Umugabo yigeze ngo aho yafungiwe yasenze amashengesho menshi adashobora no kwibuka. Manchester United win, huh? Very good team, huh? We look very happy now. Hagira ikipe yawe rwose basa naho bagiye kuba sibyo bamwereje amazi shari mu mwanda. Usenda mu mazi byo bamarira iki? Mugenzi we. Stan? Hey, no look. Wireba wa musika wireba. Mugenzi we dore kuntu barimo kumukurura bagategewe kabuze Burundi. Mubandi umusawa. Meze sawa muvandi meze sawa nawe ndakubona umeze uke. Tekereza umuntu ukuntu ameze ariko ngo ameze sawa ukanamubaza. Yewe data we bamufunguriye akaryanga rero ye kubituga ituruka mara menshi cyane kandi. Terrible state, Andy. Goy. How are your teeth? Are they still giving you some problems? Broken. We have a dentist here. The dentist here no muvuko wa mbere. 9 years. Niba utaratubeshye kugufasha iryinyo ryawe rizeretera imwaro n'urwayi. Ryakutse ni mugoroba. Muganga ubwo yaje nta mpamvu yamasubiyeyo arareba ko nanda arwaye buriya rimwe ryibuza nandi tukurwara kumena ko bajya kure yanga kwasama sama wokapfa asama niryo niri ndumva ari indembe umuganga wahe yewe data we yamujombye igishinge mu kanwa. How do you think we're going to do? Urumva tako tugufasha turagufasha ku ngufu. If you like us, the men aren't you? Watubenshi yepfo na ndege yigeze gwayo nimi. Many men and 100 men dead. Ndumuganga nyabaki usaba abasirikare ijana bose arabapfa. Urumuga wahe. Tell me. I don't know anything about that. Nababwiye nami ninzi. Please. Ndabinginze. Mumugirisha. Namuganga baramubwira mumufashe mukuri iryo ryinyo mumufashe mukuri iryo ryinyo. Kora ibicoboka byose umugabo barongera baramwicaza ko yakamwicaje. Uyazana pensi zingizi zikora amashanyarazi umuriro kugira ngo kitanduma babushyira ikintu mu kanwa. Hanye iryinyo ureba abagabo yirira shikarete uyu nguyu. Yewe data we bamukuye iryinyo. Iyo ni ryambe babagenzaga. Bakira dadi merewe nabi bagi dadi rimira raswa shawe. Bitutu murakapfa namwe mu. Sasu bagida nari. Mwana unatwe tujaruza bati hejuru ya pe. Mugenzi uri ku ruhande sanuti. Bakamuza. Ayasi ndakubaza uransubiza kuba. Oscar. Uncle the opera. T. S. Oscar. Naga nuyakoze komanda. Kwanga mu. Not last. Izagwa zigiki. We have already. Raba numva. What's wrong here? Hano mu No, we can die. With your government you. Tumikoresha bikora. Do not tell me who you are. We will simply Uraza barimo gute. Knock him out of the actors out, isn't she? This was real. Turero ngaho yatumva bagenzi babo. Designed to fill us to each other. Naba bashi. We nta bagiye bibazaho. Genzi kanya badfungura ko burya bikomeye. Kore nta kintu kabo. Ariko kuva yo kumbere mara byambe bangira ku baje bashaka imodoka muri mu cyane kugishaje isa byanga ndetse n'ubyamye imbere y'umuryango kuza amaho ata byose no sabone bari joro chimbina agenda byi ingenzi uba kubana ahubwo nakwa bitatuma yasubwe aramusa tabusa bose barayisana n'umushaka kuvuga shimbi Observation countries going on. It was the SR. Let's report some moves there. Patrol put for the position. So we out. I did not. Serious. Helicopter. I simply left out words like scut. But anyway, it's not quite it. Ikibazo cyagisigaye kwari ukumva niba bamwizira gusa.
ko yaje kubabwira ukuri nabo nta kindi bakoze. She's working on Dinger and stuff. They wanted to come find. Mamaze gukurikiza ko ariyo usaga namuhaye magahenge ubona uko tugukarasa kagira niko kuko nguko bakugenda bamworohereza ngo maze iminsi atongeye gukubitwa nyuma y'igihe gito. Yaranahinduye. I was depressed. Thought of Julie and Kate not even knowing if I was alive or dead. If they were going to do it, let's just crack. Bazaga byinshi ni wabo bakeka ko ari mu cyangwa se yapfuye. Nta kindi cyabaye. No bloody calls. No decent maps. No bloody backup. Nta bufasha. Nta kivurira babatumye radio ntabwo zigeze zikora ntabwo babyitayeho n'ibituma nawe urigerayo. Green for Christ's sake. Kana gashya. Nibuke baratandukanye barabasore 8. Uko bari 8. Babimo twabonye bambere bafatwe n'abandi ariko bagiye bafatwa. Mbura umwe yaciye ukwe. Military prison. Bukura muri ya gereza y'ibanga muzana muri gereza ya gisirikare. Prison militaire. Military prison gibuze washobora kuba yafungwa neza kurusha ahandi usibye ko nabyo ntabwo buhari. No guhungira ubwahe mu kigunda. We buruguri. Buruguri we. Buruguri niyo shamwipeye. Dizano bamufunguriye. Sanga na mugenzi we bamwoherereje kuva kuri wa munsi ababwira ukuri. Byumweru bishize ari byinshi. Ntabwo bagikubitwa cyane. Yeah. Bueno, nada. Ya, girasha gela ukapfa. What about that cool? No muhanzi yesje gariwe. Aja batangira gucukura iyo hakurya iza kumena hakuno. Handsome. Bandi urumva umeze uti. Koresha intoki niyo yuzuye utsindageretse. Michael Jackson? Michael Jackson? Yeah, I do. John. Yeah. Oh, I sing in a group here in the city. Play night. At the Meridian Hotel. Nainangare turamukunda cyane we mucuranzi w'abanyatuza abandi ni bande hari. Like my voice. Daddy cool. No muhanzi buruguri esje gariwe. Will you show me Nandi after the war? Inyuma y'ambara nanyo zaza mubwongere. Nandi. Zaza ukapfa. Do you love him? Bazanyakira. Cyane. Hano zaze ni karibu. Mani zahuze gusa nanye ndi. Muzakwe. Mubu mujinya warambwa muri yari maratukuza intoki aranje kubera umujinya byana muyobeye ntacyo gukora arangije ari kuzundi. To yihanagurisa ho esje gariwe. Ubundi bo ndi nubibi. Yewe. Cukura. Yamwereka tu byose birashoboka. Turi mukafi we. Mwereka ko byose bishoboka. Hey, stop sucking up to that little wanker for your fags. Promise we'll never divulge what you to get up to. It's like shit off me hands for them. Na Iraq baragenda bagira ubwoba bisa naho intambara irimo kurimba kandi bageze kure. Long now. Do you really think it's going to be like Breaking Ranch? Dawnska, Chaplain, last fag. Instead of bend over, bang, straight into a bin liner. Wowe nta n'umwe udategereje agashya kumva Iraq. We weren't shot. Byibuze Saddam yarangiye. Saddam baramwaye byanyabyo. Ngabo sunze umwe. Zaramwoherereje bakizakabaraga. Ngo bari bafungiye muri gereza. Mabohero. Tageti zirimo. Stan, Dinger. Hamagaye babasore. Batatu nibo bari going home. Muratashi. Ngwiki? Not Andy. Nuko imeze muratashi. No Andy. Not Andy. Ariko atarimo not bavuga ibiki ngo ntarimo. Abandi ngo batashe mugenzi. Kuruwa ruje yari yabimenye. Here, cash. Akira wangu. Amwereza ko yarafite. Ndego ngomba. Bandi baratashe. Bafe bamenya abasore ukuntu bafunze. To shoot me. Tegereje ko banza. Kuko yarategereje kumusa. We're all together. Wenda twari bujyane n'abandi mu rugo. Funeral back in Hereford with Dick. Akindi yategereje barimo gukurikira iyo baratanze raporo ngo ko yapfuye. Old soldier I'd been. Dinger would have shouted, wanker. Nagatangaza ko umusirikare wafungiye muri Iraq ashobora kuba yarekurwa agasubira iwabo mu Bwongereza. Piss up. Batangiye bamwita umwisirayeli. I got to thinking about Kate.